Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Commander Shangplang ubade President ka Meghalaya Film Makers Association ula ay kublay ka Sarkar Meghalaya kabala minjor lingba ka kanhun Mintri ya ka Meghalaya Film Tourism Policy Araja Apusan ban ay subsidy ya ki bapen mi film napo ka jilla bat ki banabar ka jilla kani ka jing ay kublay uba Commander ya ka Sarkar jilla namar ka kanhun Mintri ha ka jing lam u Konrad ke sangma ubade Mintri rang ba ka jilla ha ka shpo tarik unay tung Arajar Apusan kala minjor ya ka Meghalaya Film Tourism Policy hakani ka policy ka Sarkar kan ay subsidy hado shiklor tingka lada kinong pen mi film Kibana rithor kiwan ringdor ya ka film jongki hado 90% ha Meghalaya. Katbaya kinong penmi film napo ka jilla ha ka ktien khasi penar bat garo kan ai subsidy hado san pho lak tingka uwe unong penmi film na ka benta ar snem. Shubon ba Commander Shangplang kublai pidai present ka Meghalaya Film Makers Association tingi ko mereka bat pi imden ka kabinet ka jilla ni kala mencari ka Meghalaya Film Tourism tindak dari pri ka ema pino na kaliang jonga hisimet bat kumjuro kum kasyatri jong ka Meghalaya Film Makers Association ni penpau ya ka jing sungu ya ka jing ai kublai ya ka Sarkar jela kabala pentrikam bat ngiui bamnen ka kabinet kala menjur ya ka Meghalaya Film Tourism Policy tenalin jungi kum ki national film bat kum presiden joka sen penpau ya ka jing sungu ya ka Sarkar namar banginya scam yang bakan ya ka polisi kan nang la ban kentiu ya ki national film abo ajala ini ki local film ki no bang international film ki international film ki no ngaru nga sudang COE na ka jing pelat khabar jong menteri paripet ya kam jua kai perthai tekat kum ke jing yoi kalong ba yoi ba naklen jong ka government ka kwa ban kring ro ya ki weipat kinong sina film na syabar ka bakan ai ka jingerap ka bakot hadu sikror nam ta ka wei ka film ka badai ka ki ban sina ka no ka national language te nam ta jingi ngayu i bakan naklen ju Sarkar ka kwa ya ka ban ai jingerap satulak nam ta ki national film bat ya kane ngayu i ba nginom la ban apply man usnem dan rei kanong hadin arsnem te ni nge scam ya katahi te let's say nak liang jongiro ngin sanang yo kopi ya ketuka polisi tingin sanang pulepnya dan rei kimat i bang yo i lang ba kejingkran hiu menteri menin kasngi kalong kita hi kimat ban ai cingirap iki national film napo kajela bat kumjuro iki national film kibana kawai pat ka ketin kibala hab ban wan ring ini kajela ya ke bang lai i bakilabo kendon balak no kumno kim hab ring dur ya ka film jongki kumbanyo persen hakne ka jela ka jongi kataru hagi jaka cungo kai kiba le singila banang kiba kring ya ki ba hakne ka jela hakni kisni ila Sarkar kala le lambag ni ka Hello Meghalaya kan Hello Meghalaya ro bangat lang to polisi na kadila ka jong ka gran katkum ka jing sngoto jongahi kane ka Hello Meghalaya kadai ka lalong kadai ka OTT platform jong ka Sarkar kabadai page da katna tourism te ngikrmen scam ba nalor kani ka policy kam Meghalaya ka Sarkar Meghalaya kan dang pende ya kane ka platform OTT platform hakaba ki kun samla ki badon sat namar kane kam thau tang ye ki national film namar ka shimro ye ki pasna ye ki jingruai nang ta ki ba shna ye ki no ki short film lani wat ye ki ki balik ring ye ki interview ki tai ngi ba ki tap hak to ka Hello Meghalaya ti ngi scam ba kane kan dei ka separate platform ban ngi scam ban ngi kwai ka Sarkar ba kendang teng ye kane nalor kane ka policy ka ba kila kedo ban ai jingirap ye ki national film kala kesan saya ki national film kala yarap shibun namar ba petkum kanuksa nagliang jongi kum ki national film ni don ki film ki bala khamrem te kitu ki bala khamrem kim raya yushu nta hoat ki badang hapo ki arsnem laisnem ngidang lahi ban penyaj ka balik pen e ki shnong ki thau terik tu ki film ki bala dap da ki post nem kim don shoot wat ki ban wan wai nangi te lalong kum bangi shia bo no kunto
te kani ke jing shim jong ka Hello Meghalaya kala long ke jing yarap na ka menta jong ni ki national film bat kala long shisha ka jing yarap namar ba ngilala ban tap hantu bat namar ba government ro ka yarap ini mendai ba ka chu pan ki movie ki jungi te kala long shisha ka jing yarap bat kham tam ro nam ta ki tu ki badang don ye ke jing tu ban china film thamai wat lada kam dei ka gran dan re kila ban china ye ki film kila ban lek ai hantu Hello Meghalaya rengkat bat ka certificate bat layo na CBFC bat ki priang bat ki don ro ka jing siu ka ba kila ban siu te ni sokmen bat ni kala yarap shisha ye kene ka jela ga jungi ye ki kun samla ki badan sap ka kamishna film dan ba kani ka Hello Meghalaya lembaga diharap sarkar lembaga tourism kan tentang TV show ikam film tentang adai sakaya kuat ikam ajam nakapor syakapor hakabelehi ban kentiu iki kamishna film nakleng jungi kum kasen ngila yakrab nakapor syakapor bat don kejing snow scam bat kejing kerman bat kenang yai kentiu iki kamishna film ini tu ipi kejing sya nakleng jungi ngi kum kaseng ngila libu shibun ki memorandum si sarkar bat kini ke jing yarap ban yarap subsidi ki national film katra jela kadai kawai ni kimat ke bangila bu ha ki jing dawa bat ke bakham kungsan ni ke bangi ngila bu hakmat kadai yakini ki caka ban peni te hoat ka sarkar kelawan ra lamba kani ka OTT platform re ngapan biang bantagas ngi bangirang don kam hi yakini ki cinema hall ki ba ngin yo ban peni namar balai nalor bangila don ye ka Hello Meghalaya te mudur ladang idon sa buntli ki cinema ki ba nginyo ban pedi haklem ki district te nginge scam ba ka jing yo kamai jo ki national film kanlong khambun sha shishu na ki cinema hall namar kumbang aju ong ndai ba ki trajela kim krisyan ye ki film kasi ki krisyan ni ten rei ban wan na ki ceka ki nong kendong kumna border subu na lapangat kiniawan sya biju ban yawan pek film te kala don ke jinglot ke babun ke bai kali ke bai sni ke ne katai dan don hajawai te kan yara dari sibu kum ki brio nak tiki thain nak thain riang do ladang idon ko hanong ston ila yo ban pek ta kum ta ter ki ceka ba per kum hanong po ke dai koi ke ceka te ke government kala ong hi bakin sashna te re hidup menta ngim padi ban ngidan ke jing kerman pada ba ngin sayo ki cinema hall pi ai ong ka khajana yang gormen lo ka khajana gaya nang bagani ka GST te katkum ka jing di yaki tiket te nagleng jung itu ki try senama kila minus lupa yaki GST ban tap syaka sarkar itu ngimla lagi ngila don lupa ka contribution na ka GST syaka sarkar